bien flité. Those eyes are so sensitive. Oh, this, oh I my know. gosh. Je toujours dit là, le Roselyne fait make-up, moi, fait butter Roselyne. It's melting. You still use the Chanel foundation, right? With me. No, I got you. Yeah. I want to try. Yeah, I still use it, but I left my everything. I had a meeting prior to my flight. I left everything in my partner car, my makeup bag. So as we are not live number la okay Timon not live. Yeah, let her finish the makeup, then we're gonna because right now she need the light. She gotta have the light. So you can see your face, you can see your makeup, and then she take pictures. Rosalind is a package. Oh my god. She's not playing. She has a professional camera, and then a thing with a bunch of light. Then si nou gade sou page mwen an apwe flyer ni mix Woody Woodboy avec ekip. En nap live sou page mwen yo nan Facebook, ok? Map live sou page mwen yo nan Facebook. Mbap live sou page moun, ba wal kite moun metem live. Fase le moun yo mete nou live, gen problem son, gen problem ceci, gen problem cela. So nap live sou page mwen yo nan Facebook. So sou bezwen gade live yo, ou bezwen gade live ekip la, ou bezwen gade live mwen yo, vin sou page Facebook mwen. Me and Woody should collab. That would be a very good collab. Ekip krasé Philadelphia hier soir. Mon Philadelphia il a moué, yo pas vle quitter jazz là, yo dit jazz là est à 4h du matin. Mon fil il a moué. Non, m'bap live du matin. Dal chercher bouillon pour moi, 5 heures pour diable. Peut-être ils font ti dormir à 5 heures lever parce que vol était assez matin, il prend vol. Li vin là, un vol moi était à 1 heure. Lem vin là, me joine la dodo, la proposer. Et mon yo dit me lever dit. Chérie, pour appel là. E ou konen moun yo reme ou ba ou. E ou ki di m levo pou m relo meto sou ling nan. Argentina ap jwe, e el zil voye request ba mwen Timon. Eske nou tande? Ah, it's okay, baby.
Nou pa ou nou di. Oui, men ek la Jezu. Bon pou jan mwen. E ba mwen klevel nan? E mwen klevo? Klevo nan diferent hotel? Ke Blondedy ba nou fon ti kout nan di. Ben fon ti kout chéri. Yo? E men pale pou pale ave mwen. Ou bezwen fon ti di. Pa yon problem nan. Apen mwen di kon sa, moun ki pe vze fè ti kout yo pou leve men yon lè. Ou gen la bese volume nan? Non mba ka mette pam nan, because mwen ki je fè mi kom nan, because la Oh, so koun yan la yon pa nan vwa apare. Di moun yan? moun ki pe vze fè ti kout yo pou leve men yon lè, apre sa pou nou ka cheke paj nou. I can't laugh. Roslyn is doing my eyebrows. Di kon sa, moun ki bezwen fè ti kout yo leve men yon lè apre sa pou nou ka we paj yo, pou nou al gade si nou interese. So leve men wan. Tout mesdames ki bezwen fon ti kout. Oh, men gwen ki leve men lan lè. Fè kozi. El Jesimo. Avay garson selman kap leve men yon lè. Men gen do a son fi ki gen yon foto garson nan profil li. Oh. Ou bien gen do a son faux pas jibliye. Jibliye si son faux pas jibliye. Maître Chocolat, Dioka Félix, Enfine Life Better, Zazu. Mes amis, tout le monde sa besoin fait ti kou. Wow. Wap jwen sa, oui, garçon, yo leve men yo plis ke fam yo. Yo djou pale. Yeah. Yeah. So, de ki sa nan pale la? De make-up? Sa kone. We're not talking about makeup. We're doing our makeup. Gon moun ki mando sou pa gen ti cousin ou bien ti frère. Gen, men yo ba fasil. Yo pa fasil. Yo ba fasil moun nan. Mila Queen. Ki sa te din ba we comment ou ano? I'm not really sleeping. I had to live. Nde suppose get a kite la, mal nan check sound epi yo chanje le a, so I had to go back to the room. Mm-hmm.
Yeah, Venina Balna, I swear. Take me back. Check. I think, yeah. I think. Yeah. Boucha sou bon, chérie. Welcome, my love. I'm a partner. Yes, we are already live, waiting for you. Yes, this is my hairstyle. Your hair. Woo. I want your hair. Oh my God, your Like, hair, really. Fabi. I'm good, baby. I'm Thank you so good. much. Yeah, you were gonna be here before Roslyn, right? Mm-hmm. Empress Ladder. I Thank had a you. wedding, so I came from When the I wedding. told her you were coming like around 8, she was like, "Oh no, I'm gonna do your hair first." And look at her coming now. This is my hairstylist, Fabi, guys. So she's very good. She's a very good hairstylist dans Boston. OK. Li fait cheveux bien. Je do. Li mette Je t'aime greffe. aussi. Li style cheveux. Li mette lait. Where you going? Not your house. Bye bye. Kodo pa lo, ko di a 9 wal nan sound check. Yeah, man, listen. You're doing your makeup and I'm not doing anything here. Like, O te ka ret couche. You have 1 more hour. Gaso, Yeah. Mm-hmm. Kalangay. Yeah. What's up? I'm live. Just so you know. Yeah, of course you're live. You with the fuck? I know you with the. Oh yeah, the nails are popping, girl. My nails are popping. Huh? Oh, yeah? Wow. Mm-hmm. Nice. Mbaka fanyan avèk li, mbaka menm boy la Haiti men pou ti mesep yo. Haitien, mbaka fanyan avèk li. Sil kon moun Florida, vin kon video nan menm kapal fè chou. Paske li salman nan Facebook lan, mpa bezyen l'huilou. Madame kon mwap tendem, mpa bezyen l'huilou. Ou kon moun Florida ou de sitati pou I'm live. Man, toujours tendon série de. This lady always listening to people's live around me. She keep me updated on all the live. Oh my God. Ay, 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 Dios mío, por favor, no entiendo. No more live. No. Yo no sé live, por favor. Oh. Yeah, yo que te quiero el live, but para mí no sé qué endo live. No habrá. Oui, matin encore nous sorti. Regardez ces brassés na brassé, ok? Brassé na. Di Ferdinand dans studio coming soon. Mon Miami yo. Presque tout client nou yo basé yo dans la kou Florida. M capable di 70% clientèle blonde light c'est dans la kou. 70% clientèle blonde light c'est dans Miami lié. Yeah, quel que soit côté, ya machin nan go yo la vin plus facile pour nous tout parce que nous capable juste vin pick up li dans studio. Oh, I'm so excited, guys. Oh my gosh, I wanted to do this. M devle ouvert studio but m de di m'a tan Dperfect entre ici avant. Okay, sure. Okay, let's start. Sorti nan live yon. Live, al fè emisyon. Ben bébé vite chercher nan be, so pas faire répétition encore. Répétition a fait. Que côté la fête là? On va attendre son en dedans. M'oblige sorti pour m'ka vin djou kon sa pour al prend appel moun yo. Pour toute la vérité, moun yo attend nous vin parler de détromper yo. Ça vraiment elle dit ça. Pour toute la vérité.
Pour toute la vérité. Qui compte interview ça supposé faire? Dominique Show. Qui est-ce? Qui compte? Port-au-Prince? Oui, Port-au-Prince. Pour toute la vérité. Chez ou fin à 7 heures, pas vrai? Yeah, m'a fini à 7h. What? À l'émission Mounio, al breche radio. Mhm. 5h30, t'entendez? Ça, c'est la bé. Ou même qui rete là lorsque me voyo non interview. Radio Dilier. Because Vous écoutez? Radio? ou raté interview encore ou te raté. Dperfect. Vous écoutez? Radio? Dperfect. Allez pour 30 minutes et nous va tourner encore because mon yo Chérie, mais on peut pas faire make-up. Je peux pas. Et ben en vidéo, nous tu vas faire l'émission chérie. Je sais, mais je dois me déplacer aussi. Je dois finir et puis me... Tu vois Oui. pour moi, Non, pas bon maille, c'est vrai, c'est sûr. c'est sûr qui ça m'a bon bouteille. Chérie, tu dois comprendre, bébé. Je sais. Al fait émission petit Diabrelo Chérie, je suis occupée. ou live. Non, faut me faire make-up là pour me sortir là.